Sarkar berkiriu Shimet. Hashwa ke election jangka Autonomous District Council u President jangka Voice of the People's Party u ba Ardent mela Basaiawmoit ula banjir Halor ke jingtmu ke seng ban hikai ya ki patba pat banwan ra ya ke jingtip Halor ke sang Hima Sima. Haga jingya Kren bat ke DD News Meghalaya ula kentho ba ki jingya lang jangka VPP kaya pair na ki weipat. Habakali Halor ke jingkuno persya ya ke batisi TV bat ke T7 u ba Ardent ula pensyai ba pan map satya. Pila banyo ya ke jingya Kren bapura haka YouTube channel jangka DD News Meghalaya. Juga Voice of the People Party kalong ban educate upai ba ban create ya political consciousness awareness kabumut ban pensuthu upai ba ha kabedi ba kasinsyar ka khara ban panma kalong out of question ngan panma bi ge aba baro ki pai ba ki I kumnu korukom ai khobor jugini ki atli ki channel kamde ki khobor ki thu khana lorni larari ki khobor bot tari ka report menta kumu journalist kai ge report ju pia ba piwan meeting sara kap report ba ka BPP ka plong meeting ma ka batai kita non necessary ba pinda ong ba tau pai ba u shot comment Kador bar ki KHASI sanchnong